Ego. Kuva ubwo twatandukanye ndibwira ko hari nko mu kwezi kwa gatanu ubwo twakoze nyine ikiganiro namwe. Kuri uyu munsi kandi Imana ikaba kandi yabazanye kandi hano hantu tukaba twaraganiriye ibyo twavuganye, mubona ko mutobyicarana, muravuga ngo mubisangize n'abandi bantu nabo, ababibonye nabo birabafasha kandi baterwa n'ishavu n'agahinda ku bibazo twagiye duhura nabyo tukiri abana batoya. Biba ngombwa yuko bagomba kuza kutubona noneho amaso ku yandi. Ndio. Na kama vile msaada ya siku ya leo hatukujua. Nasikia tu maandiko inasema kama Mungu wa wajane na baba wa yatima, baba wenyewe wametupiliwa. Siku ya leo tumeona kweli maandiko mevala mwili. Tunashukuru kupitia mweye. Mungu awazidishie, wabariki sana. Jeuri imbere yanyu nitwa Bukuru Daniel, umuyobozi wa organisation yitwa Horizon d'Espoir. Kuko twababwiye gahunda yacu no kuzana ibyiringiro, aho dukorana n'abapfakazi mu kubafasha mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bwinshi kugira ngo biteze imbere. Hanyuma sinoreka gushimira abo twazanye, harimwo King Pasi, harimwo Butoto Shalom, harimwo Masunzu, Muhoza, Kennedy. Okay. Tubaye ikaze inshuti za King Pasi TV. Tago dutinda. Tubaye ikaze inshuti za King Pasi TV aho muherereye hose. Nkuko mubibona turi ahantu bita Inyankanda, aho twajanye na organisation yitwa Horizon d'Espoir, aho twagiye gufasha imfubyi n'abapfakazi. Nkuko muri kubibona kuri kamera imbere zanyu hariho bamwe muri bo. Muri yangana turagenda dukoresha indimi zitandukanye, turagenda tuvanga Igiswahili ndetse n'ikinyamurenge nk'abakongomani. Ndibaza ta muntu biza kubangamira kandi twese turaza gutahura kuko n'indimi zo mu rugo. Mama, jambo sana. Jambo. Nataka mtuambie majina yenu. Mimi kwa majina naitwa Nabitu. Ya pili Kashindi. Naishi katika Nyankanda. Asante sana. Atia mwingine. Jambo tena. Jambo. Na mie niko kumajina niko Sabena Bola. Niishi hapa Nyankanda. Asante sana. Jambo. Jambo sana. Mimi naitwa kwa jina Mukeralingi Brigitte. Niko refugee hapa Nyankanda. Asante sana. Jambo sana. Jambo. Na mie naitwa Riziki Safi. Ndio. Niko mkambi ya Nyankanda. Asante sana. Tunawashukuru kwa mapokezi yenu. Sisi hapa ni journaliste King Pasi. Tena tuko na organisation ambayo inaitwa Horizon d'Espoir. Mmeona kama tumefika hapa kuwatembelea, kuangalia hali yenu na kuwasaidia kitu kidogo kenye kanaweza wasaidia kwa hii maisha. Mulivipokea aje ama gisi muliona hii safari yetu mulivipokea namna gani? Tunashukuru sana kwa ujio wenu mlitufikia. Tunashukuru sana tena sana. Tuliona aina za kado mbili. Tunaona vitenge. Tunaona mashine. Na tunashukuru Mungu azidi kuwaongezea. Ndio. Ili kesho tena tuimizane. Hata katika safari ya kwenda mbingu ni mzuri sana. Ndio. Na neno la Mungu tuliipata. Tukashiba kabisa. Hivi tunashiba kweli. Asante sana. Katika neno la Mungu. Na njoo safari ya kutuhimiza katika njia ya kwenda mbingu. Okay. Na mimi nasikia kama kule kuna bakia mwingine jina yake nilisikia mnahitaji Inosa. Pia na mimi binafsi niko na Inosa tena huku.
Yaani njoo muherezi wangu Inosa. Asante Ewa, sana. nashukuru sana. Asante sana. Ndiyo, tunasema tunashukuru Mungu sana. Ndiyo. Sheba jane tumepata vitu, tulibarikiwa wakati ya kwanza mliingia. Tulipata mafundisho yenyewe ilinipa huzuni. Nilisikia kama vile mujane. Ndiyo. Nilisikia kabisa iliniingia mroho sana. Hiyo mafundisho ilinijenga sana. Na ikanipatia tena mawazo mengine kama yafaa kabisa mimi nilie nisitumainie mwanadamu, nimtumainie Mungu tu. Juu naweza mwanadamu mara mingi anaishia munjia. Na kama vile msaada ya siku ya leo hatukujua. Nasikia tu maandiko inasema kama Mungu wa wajane na wao wayatima, baba wenyewe wametupiliwa. Siku ya leo tumeona kweli maandiko mevala mwili. Tunashukuru kupitia mweye. Mungu awazidishie, wabariki sana. Tunabarikiwa na mashine, tunabarikiwa na manguo, tunafurahi sana. Inyi hatukujua. Kweli ni Mungu wa wajane kabisa. Anastahili kweli kuwa Mungu wa wajane. Tunashukuru hiyo kitu tumepokea na roho moja, na Mungu awazidishie tena maradufu kabisa. Awazidishie, wapatie masiku muishi na kizazi na vizazi vyote. Tunashukuru sana. Mwingine, asante sana. Na mimi nashukuru sana kwa kufika kwenu. Ndiyo. Kwa kuja kutuona si wajane. Ndiyo. Na watoto wetu wayatima. Tunashukuru sana. Ndiyo. Na wenye muleta mashini, mkaleta na manguo. Kweli Mungu awasaidie, awasaidie kwenye mko na jamaa zenu na wazazi wenu. Kweli tunashukuru na mafundisho yenye mulitupatia. Tunashukuru sana, tunafurahi. Tunasema asante. Na kwenye mtaenda muishi salama bila matatizo yoyote. Na kesho tena mtakuya kutuona. Asante. Na mie denye walisema njoo hivyo nataka kusema. Nashukuru sana. Tangu ya kwanza nilishukuru neno la Mungu mulitupatia. Lilidushibisha sana. Tulishiba. Na ya pili mulituita tukuye kukamata manguo. Hakujua tulikuwa tuna hali ya kukamata manguo, lakini tulisikia mlituletea manguo na mashini. Na wayetima walishafurahi sana. Tunashukuru sana kwenye mulitosha. Mungu azitishie na mingi, na ingine siku msisahabu kukuya kutusaidia. Na wengine hawayapata, mukikuya batapata. Wajua Mungu anabaongoza. Tena kwenye mnaenda msalimie bote kabisa, na Mungu abaende mbele, mufike salama. Merci sana. Asante sana, tunawashukuru. Kushukuru ni vizuri sana. Huko wengine unaweza wasaidia, lakini kushukuru inakuwa ngumu. Lakini tunawashukuru pia. Tena kingine nataka kuambia ni kuwapatia pole sana. Sio rahisi kukua mwa maisha na una bwana ama baba familia, lakini gisi tulijifunza kwa mafunzo, tujifunza kama baba Mungu ndiye bwana wa wajane. Tena nataka mseme neno moja ya kutia moyo wengine kama wenye wiko maisha kama hii yenye mnaishi hapa. Watie moyo wenye wanatufuatilia. Ndiyo, tunaona na wengine wenyewe wako saa vile shie wajane na kama vile wayatima wengine wajipo moyo watafute Mungu. Kama vile ushuhuda ya mtoto wetu hapa sisi kalisema kama mama aliendelea tu kuomba tu Mungu tu. Wakati alienda Mungu alifungula manjia nyingine, na kupitia tu Mungu anaweza kutusaidia na atatufungulia tena manjia nyingine tena. Ndio maana tunasema tujipe tu moyo, na wengine wenye nao huko matatizo mashida mbalimbali, Mungu nayo awasaidie, awapatie nao hiyo nguvu. Amen.
Asante sana. Ndio tunaendelea kusema tena, haiko shi peke tu, ila kuna wengine wanatatizwa, wanao matatizo, wamewachwa na wababa, watoto wako wameachwa na wababa, wanawake wako wameachwa na waume zao, pia wote wanateseka. Lakini cha muhimu tuimize neno la Mungu mbele, njoo mulango wa kufunguliwa. Asante sana. Njoo kwenye vitu vyote vinapitia kwa Mungu. Mungu ukimuita naye hata kutupilia. Mungu njoo mbele, ingawa mwanadamu Mungu anapitia mwa ule mwanadamu kwa kukumbuka. Mungu anamwambia tosha kitu upatie huyu, ila ni Mungu njoo mwana mpitia. Ndio. Tunashukuru Mungu sana. Mungu uzidi kutuongezea mibaraka, na hao wajamaa wenye walikia kutuangalia uzidi kuongezea mibaraka kwenye walitosha, na njia yenye watapitemo uwe dereva kwao, wasaidie katika safari yao. Asante sana. Asante sana. Tunabashukuru sana wamama. Ndio. Tunashukuru sana. Dukomeje kugenda tuganiriza abantu bagiye batandukanye mu bo twasuye. Nkuko muyibona hano imbere za kamera hariho abamama batatu, ndizera ko mubibuka twigeze kuganira nabo, ariko ndabona haburamo umwe twakoze turi bane, ariko reka tuganirize abo twasanze hano baza kutubwira naho undi yagiye. Reka tubasabe bibwirane kugira ngo mubashe kubibuka, n'abatarabonye ico kiganiro babashe kubamenya. Tubaye ikaze. Ku mazina je nitwa Mwamikazi Angelique, mvuka mu Basinzira, iwacu ni mu Minembwe, ahantu hitwa Kwigishigo. Papa yitwa Sira. Kuko mubibona nyene ndubatse ndi umudamu, ariko ndi umupfakazi nshatswe mu Basinga. Mugenzi wacu twakoranye ikiganiro bushize, uyu munsi ntiyabonetse yagwaye. Pole cyane. Naje ku mazina nyitwa Nyamadorari Emerance, iwacu mvuka ni mu Karingi mu Minembwe. Yego. Papa yarashaje, yitwaga Mimamu Andre. Nkaba nanje ndi umupfakazi, nari nshatswe mu Kigazura mu Basita. Yego. Bakoze cyane. Naje banyita Nyankumure Esperance, iwacu twari dutuye mu Rushasha, data yarashaje bamwigita Mucuranyana, ndi umukobwa w'Abarundi, kaba nyari nshatswe mu Basita mu Kigazura. Bakoze cyane. Amakuru y'iminsi mumeze neza, twari duherukana kera. Yego tumeze neza. Murakomeye. Murakomeye. Yego. Sivyo wanyu udakomeye, ariko nawe ndizera kazakira vuba. Yego. Rero twagarutse kubasura, kuba twasanze bamwe muri mwebwe mumeze neza, n'ibyishimo kuri twebwe. Hanyuma nkuko twaganiriye ubushize, je nari nzi ko nzasanga bamwe mwarubatse kandi kuko muracari batoya, ariko sanze mutarashakwa cyangwa se mutarongera kubaka. Byagenze gute? Tabaza babegera cyangwa nti mubishaka? Urakoze cyane. Noneho bushize nyine twaraganiriye, naho twagize ikibazo. Twagize ikibazo abapfakazi b'Abanyamurenge, twapfakaye tukiri abantu batoya, kanje mubona nyapfakaye mfite imyaka 19. Urumva mu mico yacu y'Abanyamurenge ipfakaye bahita utashe baba bakwatsa abana. Icyo nico kibazo twagize, twari tukiri batoya twoshatswe, ariko twagize ikibazo cyo kugira icyo kibazo nyine cyo ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Yego. Ariko subona ibyo bintu bikwiriye kuba bobaka abana, cyangwa se naho woje ahandi babana se ntiwazoza ukabasura cyangwa nawe bakaza baza kukuramutsa? Urakoze cyane.
urumva biragoye nyine kugira ngo bakwake abana uhaguruke ngo uragiye wasize abana. ariko hogira undi muntu wenda uza akakubwira ati njyewe nta kibazo, wenda n'umuryango ukakubwira ati abana uravuga uko ushaka, niba ushaka kujyana n'abana cyangwa se ukabasiga ariko ukaza kubareba, wowe kwemera ukaba wo kubaka. Urumva nyine kubasiga kiragoye kubera yuko nyine ubajanye byaba byiza, ukabajyana ukabarera ukanashakwa. Ariko nta kibazo, ndizera ko abantu badukurikiye harimo abantu bakeneye abageni. Jeco wambwira ntago ndi kucumva cyane, banyandikire kabisa, banyandikire abashaka abageni. Murimo abageni beza cyane, muritonda kandi ni byiza. Hanyuma ubushize nigeze gukora ikiganiro namwe nshishikariza abantu kuza kubasura no kugira icyo bobamarira. Kuri ubu ngubu hari abo twazanye nabo, Horizon d'Espoir ni organisation ikorera muri Congo ndetse na hepfo i Bujumbura. Narabegereye mbaye igitekerezo bitewe na ya video twakoranye, baravuga ngo tugomba kuzana. Rero kuba twazanye ndetse mukabona n'ibintu babazaniye, ndabishimira Imana kandi namwe ndizera ko mwabyakiriye neza. Nawe nshaka mutubwire uburyo mwabyakiriye, kubera ko ni iby'agaciro, mwakoze muri bake ariko byageze ku bantu benshi. Karibu. Murakoze cyane. Turashima nyine kuri uyu munsi wa none kuba twabaye ahangaha nyine kuza gufata ibintu. Mwarakoze cyane abatekereje bino bintu zo kudufasha, badufashije, baduhaye amamashine ndetse baduheza n'imyenda nyine yo kwambara. Turabashimira cyane, ni ukuri abantu bakoze ibi ngibi. Ubundi kandi nyine bazanye amamashine kandi amamashine yo gusona. Yego, yo gusona. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nawe gira icyo tubwira nyine kuri iki gikorwa. Mbere turabashimiye cyane, dushimira ko Imana namwe yakomeje kubarinda. Kuva ubwo twatandukanye ndibwira ko hari nko mu kwezi kwa gatanu, ubwo twakoze nyine ikiganiro namwe. Kuri uyu munsi kandi Imana ikaba kandi yabazanye kandi hano hantu, tukaba twaraganiriye ibyo twavuganye, mubona ko mutabyicarana, muravuga ngo mubisangize n'abandi bantu nabo, ababibonye nabo birabafasha kandi baterwa n'ishavu n'agahinda ku bibazo twagiye duhura nabyo tukiri abana batoya. Biba ngombwa yuko bagomba kuza kutubona noneho amaso ku yandi. Batubonye kandi batuzanira n'imfashanyo, batuzanira amamashini yo kudoda, barongera kandi batuzanira n'ibitenge byo kwambara. Ibyo turabibashimiyeho cyane, Imana izabaheze umugisha. Hari igihe wenda twe twibwira kuko wenda ubuzima burangiye, ariko Imana kuba yarasigajeho abasore b'Abanyamurenge aho bari hose ku isi, ari abari no mu Burundi, ari abari muri Amerika n'ahandi hose, ibintu muza mudukorera twe ntacyo twabona twabitura, usibye Imana mu ijuru yonyine n'izi mirimo muza mukora. Imana izongera aho mwakuye kandi Imana izakomeza yafashe no mu ngo zanyu. Murakoze cyane. Turabashimiye ku bintu mwakoze by'indashikirwa. Hari ikiganiro twakoze, imba mubyibuka, twakoze ikiganiro hamwe n'aba bacu. Hari ibintu mwakoze, hari imashini twabonye, hari n'ibitenge. Turabashimiye ku bintu mwakoze wa munsi twakoze ikiganiro. Muracumva cyane, mubona kuko ari ngombwa ko mudufasha. Twishimye cyane kandi twanezerewe. Aho mwakuye Imana izobahe kuronka ibindi, nabo mwabihaye babidushikirije. Turashimye cyane, nabo Imana ibahe umugisha.
Murakoze cyane, turabashimiye. Ndizera ko ibyo twabahaye wenda bizabafasha muziteza imbere mu buryo bw'imyuga. Bazavuga ngo aho guha umuntu urufi bamwigisha kuroba ifi. Rero ibyo twabazaniye ni bitoya, ariko nimugira umwete muzabibyaza umusaruro, kandi dukomeza gushishikariza abantu badukurikiye gukomeza kwibuka abantu ba hano cyane cyane, kuko bari mu bantu benshi bababaye. Hari n'abandi wenda batari abapfakazi b'abakene batishoboye, bafite n'abagabo ariko ugasanga ubuzima ntibworoshe. Abo bose bakeneye ubufasha bwanyu, mwebwe mumeze neza cyangwa se mufite ubushobozi bukeya mushobora gusangiza abandi. Rero reka dukomeze kuganiriza n'abandi, mukomeze mubane natwe. Turabashimiye namwe mwabanye natwe. Dukomeje kugenda tuganiriza abantu, nk'uko muri kubibona imbere yacu hari ababyeyi babiri. Si ukuvuga ngo ni aba gusa, hariho benshi, ariko aba ni muri bakeya baba bagenda baserukira abandi kugira ngo babashe gushimira cyangwa se kugira icyo baganirije abantu badukurikiye. Reka tubahe ikaze batangire batwibwira. Jewe banyita Nyabirori Nyihasha, ndi umukobwa w'Abasinga, abo nshatswemo n'aba badinzi, ndi umupfakazi wasigaranye abana 7. Murakoze cyane. Yesuwanyu mikrofone. Jewe nyitwa Nyambumbe Nyaruhanga, ndi umukobwa w'abanyabyinshi b'Abagege, ngashakwa mu Bagorora bo Mwamutuganya. Murakoze cyane. Mumeze gute se hano, ubuzima bumeze gute? Hano iwacu turi mu buzima bugoye cyane, kuko twahunze, twacitse ku icumu, nta kintu twahunganye. Turahunga turaza tuje twisanga hano i Nyenkanda, nta kintu twazanye, nta kintu twahasanze, usibye nyine kuko gusa baduhaye indaro iki gihugu cy'u Burundi, ariko turaho nyine, ariko turagowe. Abapfakazi badafite kireba, batagira kivugira, ariko turi kumwe n'Imana. Dufite Imana, n'ubu turiho, turi mu kurya, turi mu kwambara. Aba basore mubona aha ngaha baje kutwambika, turabashimiye cyane cyane cyane. Batwambitse, ariko cyane badusigaye ijambo ry'Imana. Batubwiye ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire ibyiringiro, tugire ibyiringiro, kuko Imana niyo byose, nta cyaremwe kitaremwe nayo. Dufite Imana, dufite ubutunzi, dufite Imana, dufite byose. Turabashimiye cyane, dushimira bene data bakoze ikintu c'indashikirwa, baturariye ku ijoro, bagenda ku modoka zigoye, ibyuma byakozwe n'abantu. Dushima n'Imana kuko Imana yabarinze ikabaragira. Ku mutwaro ni ukuri baturariye ku iryankera, kuba baradutekereje bakaza kudusura bakatwambika. Turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, kandi ibaheza imbaraga, kandi ibagirire neza, kuko baturariye ku ijoro. Turabashimiye cyane, ngo Imana iri mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibahembe. Murakoze, kandi muzaturamukirize n'abandi, kandi n'ubundi ntimukatwibagirwe, kuko Imana ntizazi kambakamba ngo tuyibone. Imana izinyura mu muntu, uko nyine Imana yabanyuzemwo, baradutekereza, baje kutwambika. Twizeye no uko bazotugaburira, tukabona kuko abana bakura, no kwiga ishuri n'imirimo yose. Bazanye n'imashini y'abana biga gusona, abakobwa bakiri batoya, nanone imashini 3
tizizabakwira. Abantu babaye abapfakazi ku bwinshi muzabahereze n'izindi bagume bige barebe kuko bazoza babona umusaruro wo gutunga abana. Murakoze cyane, murakoze tubabwiye aho tutari iki cuma kigezeho amajwi yacu yo kubashimira. Imana iri mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru si twe mwagiriye neza cyane cyane nimwe mwamwiteganyiriza ko muriteganyiriza ingororano muzahembwa. Ni ukuri mugume mukore, Imana iri mu ijuru ibe babashoboze kugira ngo mugume mudufashe. Kandi batimije ca gipande kivuga ngo idini nyakuri nirisure imfuvyi n'abapfakazi, kandi n'Imana yabivuze yari izi kuko bigoye, kuko imfuvyi zigowe, abapfakazi ko bararira, abapfakazi ko barataka, ko barabura kireba. Ariko kubera Imana ni ukuri turiho kimwe n'abandi bose bafite abagabo. Imana ibahereza umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Muzahore gutya, n'abatari twebwe muzabagirire neza. Murakoze cyane. Ngira ngo mugenzi wa nawe yagira ico yongera. Dushimiye Imana kuko Imana yatugiriye neza tukabasha kuramuka abangana gutya. Tukaba turi kumwe na bene data babashije kuza gufata ingendo zabo, bagasiga ibyabo bakaza kudusura n'inyenkanda. Ibyo dushimiye Imana yabarinze kabageje kuri uyu munsi. Icyo tubashimiraho nishimwe, tubashimiraho mwagize neza kugira ngo muduhe imfashanyo. Twarapfakaye, twarahunze turaza twisanga inyenkanda, turabapfakazi, ibihe bitugeraho bidutera kwiheba. Niko n'umuririmbyi yavuze aravuga ngo ibihe byatugezeho bidutera kwiheba, ariko tuzi ko dufite Imana, kuko Imana nishoboye byose. Imana ni se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi. Twabonye Imana hano muri ubu butayu twajemo, ariko icyo dusaba imigisha myinshi kubyo mwakoze. Mwatugiriye neza, muri mu kutwambika tukambara tukabegwa, abana bacu bakarya bakambara bakabegwa. Ico kintu muzamukorera indashikiye, mwakoze ibintu by'indashikirwa. Imana ibaho umugisha. Muzamukoraho, Imana ibagirire neza. Muzamukoraho ibagure kugeza ku buvivi bwanyu n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ibyo bintu Imana izabagezaho iyo migisha. Ikindi dusaba, turasaba imfashanyo y'imashini. Izo ni nkeya, ariko icyo dusaba turasaba ngo mutwongere izindi, timugahweme gukora, timugacogore. Aba bene data mwatumye ni ukuri batugejejeho ibintu mwabahaye. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, kandi dukomeza kubaheza pole no kwihangana. Kandi dusaba n'abantu nyine badukurikiye, mwumvishe ko imashini twazanye ntabwo zihagije, kuko abapfakazi ni benshi, abazikeneye ni benshi. Kandi si imashini gusa zikenewe, hakenewe n'ibindi bintu bitandukanye byabateza imbere, ndetse n'ibindi bifatika, imirire cyangwa se ibintu bijanye n'imyambarire. Ibyo byose wokora icyo ushoboye ugafasha abantu bari hano, kuko nta kazi bafite, nta kintu bakora, ndetse na haseri yonyine ubwayo kibafasha cyane nk'ukuntu yabikoraga mbere. Ariko ubu ngubu ibintu bisigaye bigoye, umuntu no kureba nyine mugenzi we akaba yagira icyo amufasha. Si ngombwa ngo ube ufite ibintu byinshi, gatoya wozana tukagahuza n'aka mugenzi wawe, byogira icyo bifashije bano bantu batuye hano inyenkanda. Rero ushaka kubagezaho ubufasha watwandikira, nimero zanje ziba ziri aho munsi, ukanyandikira hanyuma tukazabibagezaho. Imana izaba umugisha cyane. Hanyuma reka tubashimire kuba mwihanganye mukaza mukadushimira, mugashimira abantu bagize icyo babafasha, ndetse mukaba mwabashije no kuvuganira n'abandi bose muri rusange. Murakoze cyane. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Twongeye gufata uno mwanya mutoya dushima Imana yatubashije
muri urugendo rwacu kuva i Bujumbura tuza hano mu nkambi y'Inyenkanda. Mu by'ukuri n'Imana yaturinze, turashimiye. Cyongeyeho turashimira abayobozi ba Eglise ya Gerizo hano Inyenkanda batwakiriye muri iki gikorwa cyiza. Imana ibahe umugisha. Cyongeyeho dushimiye namwe mwese mwabashije kwitabira buno butumire twabatumiye mukaza. Imana ibahe umugisha. Nkuko mwabibonye nta kindi cyatuzanye. Jewe uri imbere yanyu nitwa Bukuru Daniel, umuyobozi wa organisation yitwa Horizon d'Espoir. Nkuko twababwiye gahunda yacu no kuzana ibyiringiro, aho dukorana n'abapfakazi mu kubafasha mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bwinshi kugira ngo biteze imbere. Hanyuma sinoreka gushimira abo twazanye, harimwo King Pasi, harimwo Butoto Shalom, harimwo Masunzu, Muhoza, Kennedy na Gikwerere n'abandi bose. Imana ibahe umugisha. Sinoreka gushimira abantu bagize uruhare runini kugira ngo iyi gahunda ikogwe. Abo dukorana bose ni benshi, ariko kandi hariho project manager yitwa Giselle, hariho abo dukorana bari muri Amerika nka Pole, Vincent, Obed Byishimo, na Innocent Ndatabaye n'abandi bose. Imana ibahe umugisha cyane. So tukaba twaraje hano kugira ngo tubafashe mu ijambo ry'Imana, tubahumurize, tubabwire yuko hari ibyiringiro. Nubwo ubuzima bumeze nabi, nubwo muri mu nkambi, ariko hari ibyiringiro yuko ejo ari heza cyane, kuko hari abantu baciye mu nkambi ariko babaye abayobozi bakomeye, abaperezida, abayobozi b'amatorero, b'amakampani. Namwe mushobora kuzaba abantu bakomeye cyane se mukazobyara abana b'abayobozi bakomeye cyane. Icyongeyeho twaje tuzanye ibyo bitenge twatanze, tuzana n'amamashini 3 yo gusona, twizera ko bizabafasha. None mwakiri iyo mpano twabahaye. Hari umunyabwenge yavuze ngo don't give a man a fish but teach a man how to fish. Ntumpe ifi ariko unyigishe kuroba. Mu yandi magambo, ntabwo twabazana ibyo kurya mushobora kurya umunsi umwe bikarangira, ariko hamwe n'iyi mashine turizera ko mushobora kuyiga ikazobafasha n'imiryango yanyu mugatera imbere. None mu magambo makeya turabashimiye, mwakira ibyo twabazaniye. Dushimira n'abayobozi ba Eglise Gerizo des Âmes Inyenkanda. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze. Turizera yuko kino gikorwa kizaba ngaruka mwaka. Imana nidushoboza tuzasura tugaruke. Kubw'ibyo mureke dukomere Imana amashi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Cyambere dushimiye Imana kuko Imana yaturinze twebwe twese, aho mwari muri tutazi natwe hano mwari mutarahagera ndimwazi, ariko Imana iraturinda twebwe twese mugera hano amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Kandi dushima Imana kuko Imana izigira neza. Nukuri ibyo tutatekerezaga, ariko Imana yo mu ijuru ibutugejejeho. Imana ishimwe. Turabashimiye bene data, mwebwe mwabaye intwari, mwatimije ca gipande gisubira imfuzi n'abapfakazi. Turabashimiye mwebwe mwese ababashije kugera ahangaha, n'abandi bagize ico bakora mu ruhande rw'uruhari rwacu abapfakazi, mukemera gutanga ibyanyu mukaja kubifasha bo mutazi. Imana yo mu ijuru mukorera ibahereza umugisha. Turabashimiye cyane bivuye ku ndiba y'umutima kuba mwaratuzirikanye ahangaha. Twagiye kuyisanga dusanga turaha natwe bitaduturutseho, tutarabiteguje ngo turiko turabunga
tugera ahangaha nta kintu twazanye, ariko tugeze ahangaha Imana yo mu ijuru iri mu kubagerera mu bantu tutazi, nkamwe muraza muratwambitse uko muratugaburiye. Iyi mashini nitumara kuyimenya tuzoza dukuramo imboga, dukuremo umutsima, dukuremo ikirato c'umwana, dukuremo byose. Turabashimiye Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Icongeyeho abapfakazi ni benshi mu buryo twese tutakwiriwe. Jewe bampaye ndivugira ku giti canje, ariko hariho n'abandi bataronse. N'izi mashini ni nkeya tizokwira abantu, abapfakazi ni benshi, ariko nanone Imana yo mu ijuru yabagereyemo. Muzongere musubire mwongere, kandi ko muribikira impano muzahembwa mu ijuru. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Turabashimiye bene data n'abandi bumvirijwe aho rigera, mugira umugambi wo gufasha imfuvyi n'abapfakazi, kuko ari ryo torero nyakuri. Turabashimiye cyane, turabashimiye. Umuntu wese ufite gatoya ni ukuri azakore, azatimize ico gipande. Ntabwo ari umuntu wacanditse cyane. Yeme aba bana batubwiye ijambo ry'Imana riradufasha. Ijambo ry'Imana batwigishije ijambo ry'ibyiringiro, kandi nukuri turabifite. Batubwiye ijambo ryo kwiringira Imana, kuko Imana ariyo byose, kuko Imana ariyo gisubizo c'ibibazo. Turabashimiye kubwo ijambo ry'Imana mwatubwiye, ryatuguye neza mu buzima, kandi twaritekerejeho, kandi twararyishimiye. Imana yo mu ijuru mukorera ibahereza umugisha muri byose. Amena. Nasi tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kazi yenye alitufanyizia shi wajane kwa ujumla, na wengine wenye uko nyumbani hawakufikiria hapa, lakini lengo letu shi wote ni kushukuru Mungu. Na tunashukuru wageni wetu wenye walitufikia. Mungu awazidishie, na msichokee hapa, msikomee hapa papa. Yani Mungu abaendeleshe, na kwenye mlitosha hii kado yenye mlituletea, Mungu azidishe kuongezesha mibaraka. Aongezee mibaraka mingi sana, saa vile mchanga wa bahari. Manake shi wajane tunafurahia na wayatima zetu, ijapo wengi hawakufika hapa, ni wagonjwa na wengine hawakujua hii habari, lakini kwa ujumla tunajumulisha na watoto wetu wote wayatima na wajane. Tunashukuru Mungu sana. Asante sana. Murakoze cyane gushima. Hari umuntu umwe nibagiye gushimira, yitwa Masenga Etienne, ari muri Amerika. Kubyo yakoze Imana imuha umugisha cyane, hari contribution yiwe nini cyane. Reka duhe pastor nawe agira ico avuze. Murakoze. Mbere ni ukubashimira, ni ukuvuga kuko dushatse gushimira iki gikorwa cyabaye aha Horizon d'Espoir. Bavandimwe, mu by'ukuri dufashe umwanya mutoya kugira ngo dushime Imana ku by'Imana izikora, ku bitangaza by'Imana, ku mirimo y'Imana y'indashikirwa. Mu by'ukuri twebwe ubwacu turashobora kwiringira abantu, ariko tutiringira Imana ntibikundi. Ariko kubwo kwiringira Imana hamwe n'abantu, Imana ikoresha abantu kugira ngo isohoze imigambi yayo. Ndabona ko aba basore twakomeje tuvugana igihe kirekire, twabanje kuvugana na musenyeri nyine ngira ngo nshikirize bano basore. Abanshikirije turaganira nabo cyane hejuru y'iki gikorwa kugira ngo bazaze hano gukorera hano. Nanje byari binejeje kugira ngo bafashe bano bapfakazi. Mu by'ukuri bingwa neza cyane. Bamaze kubimbwira twakomeje tuvugana n'aba basore. Aba basore bihaye kuza hano, Butoto na Bukuru, King Pasi n'abagenzi be mwese. Bavandimwe, ndabashimiye Imana yo mu ijuru izabampera umugisha.
mwakoze neza pe, mwakoze igikorwa c'indashikirwa. Uyu niwo murimo Bibiliya yemera, izivuga hariya muri Yakobo ngo idini nyakuri ni irisura imfubyi n'abapfakazi. Buriya rero aba mwaje gusura ni imfubyi n'abapfakazi badafite shinge na rugero, kandi namwe bavandimwe mukomere muri kumwe n'Imana. Aha twasuhukiye ntimukaze mutekereza ngo muri mwenyine, ngo Imana yarabaretse, muri kumwe n'Imana mukomere. Imana izobarera kandi izobarerera, izi mfubyi mufite Imana izozibarerera, muhumure kandi mukomere. Mu by'ukuri ibyiringiro byacu ntibigarukiye ku mashine n'izihuzu duhawe. Ibyiringiro byacu tubigaragaze ku Mana, tubyereke Imana, kuko Imana ni izishobora byose. Ibi ngibi tubonye uyu munsi, ejo tuzabona ibindi kubera Imana. Ntitwari duteguje ibi ngibi, ariko Imana yo yabiteguje, yatekereje kuko igomba kubidushikiriza. Ejo izadushikiriza ibindi, muhumure, ejo Imana izabaheza ibindi. Turabashimiye mwebwe mwabifashe, mushima Imana kuko Imana ihari kandi ari izobarera kandi ikabarerera. Ababizanye namwe arabavuye hanze mubatubwirire ngo twabashimiye. Bariya bagize ico babafasha, bakabanyuramo, mukabanyuramo nabo bakabanyuramo kugira ngo muze gutanga ino mfashanyo. Nabo muzababwire ngo turabashimiye cyane, Imana yo mu ijuru izabaduhera umugisha. Bagende ntibaturekure, bagende ntibatureke, turacari imfubyi zazindi, turacari abapfakazi babandi. Aba muhaye mubona n'abapfakazi n'imfubyi, nta bagabo babonye n'uyu munsi. Zimfubyi ndi zabonye base ni mwebwe bariya bari hanze, base ni mwebwe muhaye mugira ico mubafasha. Uyu munsi wa none mukomeze mugenderere, mugira ico muzobafasha, mugira uko muguma kubatekerezaho. Abari ko bafasha bakomeze bongere, mubabwire ngo bongere imfashanyo. Nimba baratanze miliyoni 2 3 10 bageze kuri 40 kugira ngo bakwize bose. Abantu ntibakwiriwe, bamwe batashe gutya, ariko byari ngombwa kugira ngo bose bakwirwe. Rero Imana yo mu ijuru igende yagure bariya bahe bagira ico bakora, batwagurira, igira ico izabamarira, igira ico izabakorera aho bakuye mu bigega byabo. Imana ihabasubirize, mubabutubwirire kuko twabashimiye. Namwe mwaje hanga abavandimwe, nukuri aha kwigerezo namwe turabashimiye pe. Nimba mwararyamye nabi, mukarya nabi, mugafatwa nabi, mu by'ukuri nta kundi mu bigenza, ariko muzashima uko mwabonye, kandi muzadufata uko, muzaduhorere mutya, muzahore muza hangaha. Tubahaye kaze ku gikorwa c'ingaruka mwaka buri gihe tuze tubabona hangaha. Turabyiringiye kandi turabyizeye kuko buri mwaka tuzatubabona hangaha kugira ngo mudufashirize bano bantu. Ahasigaye rero muturamukirize abo bantu bari hanze bagize ico bakora, muturamukirize abavyeyi mwasize bamuhasha, n'abandi bose mutubwirire ngo turabatahije mu izina rya Yesu. Imana ibaduhere umugisha, amen. Amen, amen. Asante. Ego. Asante sana. Ego. Amen, amen. Nk'uko mukomeje kubibona, iyi ni organisation Horizon d'Espoir. Twegereye tugezeho igitekerezo c'abapfakazi twigeze gusura hano i Nyankanda. Bumva igitekerezo cacu, baradushigikira, baravuga ngo tugomba kuhagera tukareba abo bapfakazi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, tukaba twabasha kubatwerera muri dukeya dufite, bakaba babasha gutera imbere. Tubashimira cyane, ndetse dushimira n'umuyobozi wabo Bukuru Daniel, ndetse n'abandi bakorana. Mu izina rya King Pass TV turabashimiye cyane, ndetse namwe mudukurikiye, dukomeza kubashimira kandi tubararikira gukomeza kugira uyu mutima wo gufasha abapfakazi n'imfubyi ndetse n'abatishoboye. Nkwibutsa ko aho waba uri hose cyangwa se aho waba uherereye hose, ushaka gufasha abantu batandukanye mu gihugu cy'u Burundi aho duherereye, watuvugisha kuri izi nimero zikurikira: 62 66 83 58, ukatuvugisha tukaba twageza ubufasha bwawe ku bantu babukeneye, ndetse yaba ari amasosiyasiyo atandukanye cyangwa se umuntu ku giti ciwe, watwandikira tukageza ubutumire bwawe ku bantu benshi. Murabibona ko ni abantu benshi kabisa, ntabwo organisation imwe ishobora kubahaza bose,
kuko ibikenewe ni byinshi cyane, bafite ubuzima bugoye kandi hamwe natwe twese dufatikanyije hamwe twabakura muri ubu buzima bakagera ku cyo bagezeho. Turabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro, tubashishikariza gukora subscribe abatarayikora, ndetse mugasharinga kino kiganiro kugira ngo kibashe kugera kuri benshi. Nimufite umutwaro wo gufasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abatishoboye, partage kino kiganiro kugira ngo kibashe kugera ku bantu batandukanye, wenda cyagera ku bantu bafite uyu mutwaro wo kubafasha nabo ugasanga ubaye igisubizo gusa kubera partage. Urakoze cyane, reka tubabwire ngo bye bye, ciao ciao.